دەم باش تەماشەوانên هێژا bi xelekek nûrê dibin navnîşana pendên Kurdî. Mêvanê min Ehmed Ristem parêzer e yan bervedêr e ji Dirbêsiyê ye li Almanya rûniştî Berlînê. Silav û rêz mamoste. Silav û rêz ji te re û ji temaşevanê te re û çi kesê li me gudarî dike û ê wê hîn li me gudarî jî bikin. Mamoste Pekî kêfxweş min got ji van pendê te yê hêja û delal ji bo xatirê wilo carna gotinî wê hene tiştî wilo kem tînin bîra me ro ez bi rastî her ez vala dim ez radyonên kitêb ez dixwînim. Pirtûk cem tê mala te ava û mala camêrên wek te ava gitên got ew xelekê kiş dikin û xweş dikin. Kitêba ji tê de got bi Kurdî mero dixwîne û wilo him merev fêrî Kurdî dide û him jî merev zimanê xwe diaxive ji bo xatirê nifşê nûhê ew ê bê ji bo xatirê li me gudarî bike û wek fêdakê ji me bî. Belê rast e, rast e. Durist e. Em ê dest pê bikin. Pirtûk cem te jî heye ji xwe. Kurd dibêjin birayê nejdê ye, silav kir li riyê ye ji bo eyb û ara xelkê ye. Fermo. Got ew bi rastî yanî biratî şêrîn ye. Bi taybet yê got mero bi hev re di malekê de mezin dibe. Yanî û ne nû ev gotina hanê ev pendana hanê jî wek bêje naamid yanî ne bi her kesî yanî hinek henî jî neş dêkên jî ji hevdû hez dikin û wek bêje yanî pişta hevdû digirin yani. Fêm kir? Lê zarok ew nakokiyê navbera diyê xwe û jinbavê hildigirin. Yani tu bêjî nebêj. Yani ew timîn nakokî li orta bira çê dibe ya dû pîreka yan jî ji bo mal. Yani tevî kiryarên bav jî bandora xwe li wan dike. Yani xwedagê bav weke muamelê. Dingê min tê te? Belê bavê wîstibêje. Bav jî xwedagê kiryarên bav jî bandora wê heye li dihêligên û zarok çawa li hevdû binarin yani. Bi çavekî baş û li çavekî xerab. Yani gava got bav cudahiyê di navbera wan zarokan de bikin yan bi mal û milk yan bi hezkirinê yani. Yan mesela mal û milk bidî yekî û êdin mehrûm bike yan hezkirina wî ji lawekî filan diyê re be û lawê a din bê hezkirin be ew ê tu binare wê gelek nakokî çêbê bi orta bira. Ev dibe wek bêje gurzek yanî kutlak aqdê nefsî tevliheviya psikolojî di dilê wan zarokan de nefsiya zaroka de yani ev cudahiya bav çê dike di nefsiya wan çê dibe di psikolojiya wan di çê dibe. Ew zarokêj didiya berê ji Kurd dibêjin zarokêj didiya ji didîna ev jî heye. Ji bo van sedema Kurd dibêjin neş eyb û arê dinyê baya silav li riyê silav li hev nekirbana yani. Yani ew eslê wê eva dibêje silav li riyayê na ew gotinek din heye. Wextagê yek dibêje silav li miyayê ne li riyayê. Yani ew kesê ew birê pezî wî heye tu silavê lê tê û ew yek belkî birê tê işlemeztir be û rêspî bijî tu silavê lê nake û belkî camêrtir bije ew yê xwediyê pez. Lê istisna heye lêkê me. İstisna heye lêkê me. Yani gelek camêr hene cudayî di navbera zarokê
زاروكا دي توني يعني زاروكي وان دي توني ناكوكيش تشي دبي دي تشي دي دما ملك ومال تي باركرن نب عدالة يعني نب آسایی يعني نب براستي يعني صاغ ما دريش كيف سرته مامۆستا هێکادن هەیە دەبێژە ئەویان سەر زارۆکێ دودیابوون بەناسکرد هێکادن جی هەیە دەبێژێ بۆ بۆنا خاترێ خودی مەرف یان مرۆڤ کە ڤر ناوێژە سەیی أري راسته كوكو بري حيوان يعني أو سايجي بقيمة بو جبو خديه خو يعني جو يك شوبايا ميفانداري يعني بگورە مامۆستا بێژ سەیی چی ئەم زانن کوچکش بۆ خاترێ گەلک هەنە بەلکی نزانبن ساي كوچك سەیی يعني بەێ يعني اجى لانه سايب اخوي يعني الا كوچك يعني فمثلا هسبي يعني بري يعني بري يك شوبانا ميفاني او معزوبان خودیه مالی دردکت و زلام یا زلامی خویا اوی سری هسپاوی دگر و او هسپایا ایم دگر و خوارند دا میوانی خو لی میوان جبنر یا مثلا هسپی وینه ایم کری عاجز دبو فهم كر يعني واخترت قيمة دي خودي تي قيمة بدي او حيواني ويجي ساي ويجي كشكي ويجي يعني تبي بيبك عربي هي بيجي كلب الامير امير يعني نزار شباسي دي كيف از نزار يا كرد بيجين تو كفر نافي كشكي خو خلق كفر نافي جيني يعني وقتها تقيمتي كشكي خو بغري او عالمي قدري قيمتي كشكي تاويري مثلا طبعا اجى نبس كوچه كيا دمكي تي سر مرفانتيج يعني وقتها هر دو مربي خو تو بابي مربي خو اول شيء تو قيمتها خوجي كاين تبي لك او يه تو بير داخل او جي بابي مربي دمكي وشاغي او نخوش يعني وبري جارنا يعني طبعا اواني ولو حكي ولو تشكاوان طنج او فهميوان طنج او بيجي عصبي دغو شر كشتن تشيد وش بو تشكاي يعني شر كشتن دورتا مالباتا تشيد وش بو تشكاي جبو مريش كاشتشير واتايا اجا واتايا ويتيكو جبو خدي مروب دبرا ناوێژە کوچکێ وانش قيمة دي ساي يعني بەێ يعني شبو خاطري خدي كفرجي ناويج قيمتي يقولوا يعني اجا نبس كوچك ديمك ام از مرواجي بيجو سر براجي بيجو سر كسيك آليته مسر تدريج خۆش مامۆستا کورد بێژن بووکا دخەنقینن حەفت خەسوو ji pelqîniya cer tirsîn فەرمۆکە والله اجا جر فالا تجيبوا ez nizanim bi xewlo hatî gotin كاكو واتاو يتيغو تسري تسيكي جروجا يكمين هلقتين ابيا سر او شكن عندنا جر او بلقينيا جر ديجي يعني دست بيكي جر يعني كويز جر يعني كويز يعني كويز بالتلقين يعني بوشكي انت فاهم كيف يعني وقتها تبلقيني شجر بينه اوي قش بترسو صاو بقرن يعني اوي بترسن وصاويج تبقرن يعني وقتها قلت لي قلت لك عربي هي ديجي تسري بشيك شروجا عولي قطبك يعني اوجي ديفيجن جر يعني ليه بدبي سست وروي نرم روي خلقي لمروف سوارتي يعني
وقتا دبي سست وروي نرم وتجر نشكينه او خلك المرو سوارن ومرو بخنقينه غور بنداته يعني براستي روي نرم تمين نباش ولو قلتنا كله هي بيجي بيجي بيجم اري والله حكي نعم تبيش حساس بس اشتر بيجنك نقلكي باش بو اجا دغو روي من نرم وفورتي كنش فديناك موست هيك عادن هي د كرد بيجن برا مرو جتالان بيابه ونا جرزق كيمابه اري كركو كرد بيجن تالاني تبئيلي دعوت يعني وقتاق مالو الكيمرو هذا وتالان بري تالان اشتربت بيجم تالان شبو تالان شي عشيرة جيبو وك جاركي جيشا ابراهيم باشا لتالاني كي كان خستن او حلالي قزي عزيز عمرن اجا قي بهار بو عالم بلا ولا بون غازي كرن شمالا غير او تمي وهناك سواري عقيده اي كي كان شون طبعا تمي ها كشتن وتالان بشتي حتى عشير هاشن سرهبدو وقراندن ويش اغي تالام اجا شدو تالاني هنا قندكي اللي بي قنديدن دقوتن امي يعني وقت بحناكيها دشو تالان دخستن دقوام هاتن تالان اجا مثلا بز مز بربانا بز بتقراندن يعني يكيش فراش تبع تاسكي يا قدحكي يا تشتكي دبر اما وقتا بز بايا مثلا جيلك بايا حس بايا ودهات بقراندن بس اجا شي وقت مرسراب وكا باراني بو يعني وقت تمثيليه كيبو يعني نا انه جد وكشتنو يخستنو بردويد يعني اجا عم فكر السر بندا خو بقول تالاني تل الي دعوت كرد بيجن برا سيتا هبوني ونا نا يا تنبوني يعني امريكا وقتات بيجي برا مالي مهد وتالان بي وبرا ازنب رزقي منك يعني بلي ودويجي يعني رزقي كيم براستي رزقين بون يعني حاجت وبراستي حاجت قال لك يعني حاجت تنبون زور وقال لك زحمتي يعني جكاسي طبعا ايه بالرومت و جبرخو فديدك يعني بلي فاجا جهبه جور افي ميركي فنقوتي جهبه تشيت برا هر بس برا نتل بس او فدير سكين مثلا يعني ج قولا اشيتا يعني بيجا برا مال هبه وبرا بتالان هر تشيتر قلتنا وقردي يعني او يجي مالي تني قرد برش المال شيناد يعني برا رزق هذا زوتي برتين سرهف مالتي سرهف تماما لانه مال دينه شو خلك ماشي دايبو برخي بر جبز كاكو واتايا ويتي جو مال دينه وقتا جبز بر وي برخاجي بي يعني تشقايس بز بربه اوي برخجي بربه جو مال تنبه مرو بچي مري بچي الفيري بك يعني وقتا مال تنبه دي بچي الفيري بك اجا بزي بر برخي بردينه اجا زانبونجي باندوراوي هي جو تو قارب كار بك ولا هف زيده بك قال لك نمونه هنا جو خودیه ازی پرن و برخی پرنجی لی بنزانبون آخوا و بتبدیر آخوا او بزاناجی در و برخجی در يعني برخجي وين غادي دكن
وتاع مال وملك جي دفروشن يعني وبقيسي حقي وان جي ديندار دبن نقولوا تو دينار مثلا يك دولمك عردي ويتونية واختاق زانب واللي هبدو زيدا بك زانب اللي هبدو زيدا بك وكار بك كاري بوي كاري خو چار گنداجي بكر ويكجي هي نمونه يعني هناك الجماعه المنطقيه يعني بعضهم عن جند وملك ومال شوان اشتي او ملك ومال جهاتي فروتن وبقواسي حقي وان ملك ما جي ديندار بونه يعني وقت بيجيش قولا كردات بيجي لقون رونشتن يعني فاجا نا قالكي انه وقتاكم برخي مالي برب وبزي برب وبرخي برشي نا اي نظام واي قبي تبدير تشقاس مال وبرخ وبزي هذا او داويا وبي ويعرجي داويا وبي وهرت ماجي داويا وبي وصاخ تساختير قوتنك داوي هيجا أحمد رستم. اسباسياتكم وكندا وبيخلكا خوش ورند ولو ادي بكي غور معدي تماشبانا يجي ونقكي كيف خوش نجي وام بزماني خدا خبن زماني ما ناس نعبا مي وام بيهيفينو جو ام هناك بن شنش شي نهر قريبو ولو شوان شروفا كربانا وسباس وخليك أقدنه الحمو بمين تخشيه ده. صح صح وغرب صح.